kan macam apa one line tu. Suka setengah orang kan macam Benda ni biasa je. Dia like, kalau kita cuci bersih makeup kita, katakanlah okay, contoh kita I work in this limelight ni kan, makeup apa. So of course it affect shooting drama balik, shoot makeup sampai berjam-jam. Tapi kalau kita buat macam biasa, cuci macam biasa your own produk ke apa ke, but actually it's a massage. It works actually because every time ini yang Kak sendirilah, so Kak tak pergi ni masa tu kita manjakan sendiri lepas dah cuci ke apa ke, but dalam masa yang cuci tu we just massage kan sedap kan, so kita bilang things like that. Yang biasa tu air kita jangan stres sangat, biasa produk is penambahan of course, tapi of course with the good food, healthy food, of course sikit sebanyak tu of course dia akan itu penambahan yang diperlukan oleh badan kita selain daripada energy. Tak takut. Maksudnya? tak berani macam terlintas. Tak ada moment Kak tak berani nak cakap, tapi syukur alhamdulillah. Nanti dululah kalau Kak nak buat muka nak feedback ke body dia dulu. Tak, betul itu balik. Kalau betul kalau nak buat tu might I do other things. Do you know what I mean? So, tak apalah, belum lagi lah, nantilah. Lagi tiada kemudaratan ke apa ke, it is what it is lah. Macam tu.